My God. Bazalwane bonke ngetigaba tonke tokuhlonipheka siyabaphilisa egameni laJesu siphilile kakhulu. Sithi awungena nje emthandazweni wekukhuluma emagama. Kunayindzaba yesanqotho nelitulo, kungani, lokunye lokuthi imfihlo ngeke sikusho. Ngiyacela-ke ukuthi ngida-summarize nje kungaba kuthi angicale nje ngesencele kuthi namanje ngicela pheze ngigcizelele maye lokho Nkosi yami sikukhaya etulu kakhulu. So in case imane ngathi kanjani kumbe awukuva wadi lokho ukuthi kambe ungafika yini sise university noma ke ngibekise la esikolweni ka grade 7 ungafika yini ka form 5 wena into obhala form 5 esikolweni waphuma ka form 1 ngabe ungakhona yini ase sikuzame-ke nathi sikubuke. Kokucala nje siyathi ukuthi kunemasiko nemihambo phinze bantu sebayona eGomora neSodoma nje bekhona kulalana. Yabona indlela liduma ngayo lo nje litulo. uNkulunkulu ukhulumile izalwa sitamshaya ngesanqotho. Phinze incwadi yaboDanyela, incwadi yaNehemiya lesiyifundzile. Yebo-ke labanye basayichethela kodwa inkinga siyisukumisile. Nehemiya uthi ngivuma tono nami ngidifaka ekhathi. So uma kuyothandazwa live likhona lihlangene kadzeni bekuba khona abantu bahambe baye entsabeni bathi uNkulunkulu sonile. Danyela nje naNehemiya bathi nami ngidifaka ekhathi Nkosi sonile nabokhokho bethu. Phinze futhi Jona nawufunda incwadi yakhe lena 4 chapters nakhona some 3 weeks bazwane sibaniketile sayifunza. So uyabona-ke la kaLozitha thina siyakhona ukuthi siyokuxolisa uNkulunkulu ingakho singakhuluma noma ngabe nje singathi let it rain. Labantu lesibambisane nabo emaveni ngoba la kaLozitha sinebantu labaningi labakhona ukuthi beve ukuthi ekhaya kukhulunywani njoba kude longayati ministry nawe longayati ngeministry researcher ngayo uyathi ukuthi uNkulunkulu wasibusisa nomanyalo sibancane kodwa ngizwe sathi bazalwane ngoba ninema characters lamaningi liningi liyabona bubenze sathi asimane sibe nela labancane asibekise nje bantwana. Ngiyamboka uNkulunkulu ukuthi angikhumbute lokho nako kutongela bantwana sathi esikolweni nje thishela nangabe isikole ngiyabe kusasingena nga8 ngeke umntwana afike ngabo9 because lo 1 hour kukhona sasele khona. So nathi ngoba vele sifaka lobu school lesikolo lathi ngqondweni abantwana. So to cut it short ke ngelisonto kuba khona sibantwana bayathi babhalisa. So yasihambela ke inkulu sitakusho kanjalo siyathandaza emva kwaloko siyeva manje bakhona labanye abantwana nje nasithandaza vele khona la siguca khona phasi niyabathi bantwana labanye bakhona bese banebungoma labanye bakhona ama-devil worshipper labanye yini kuningi sinale ukuthi nje siyashaya ukuthi kuningi noma ngabe bathunyiwe la. So labanye abantwana sebakhona phansi baphutha kufika sebasemafastelweni kancane sebangena kani some years back staze nje bavele siyadisciplinana kube khona ukuthi bantwana bese khona letinye sizedigange wecampus siyabhalisa nga2 dihambe-ke ekhathi icala emanga ngoba tema boyfriend labanye baze babe tempted sibahambe bawuganga bawuhlobonga asuke ekhaya bathi ecampini ngaLozitha sifika ngabo11 ahambe-ke basuka lekhashane phela nani emabandleni kuyendeka nje bazalwane. Anyway ngiyagijima bantwana babuye etigeni takhe uyabuya la phinze futhi noma sekuhanjwa sagcine-ke administration siba khona ukuthi batali niboshwe bamfana sosukile ubheke ethi afike kaLozitha nganako bantwana labo ungaspiritualize ukuthi ngathi tiyakholwa tiyaganga leti lenyitha khona. Phinze noma sebahamba abantwana sebacedzile ecampini batali nako lesikugatsile sibathi awufika ngesikhathi nako nasi siyacela nikwende nasemabandleni. Phinze lo munye kube khona kukhona nje lapha khona kwaba khona ukuthi usacela ukuthi ngiloyo asitshele ukuthi umntwana bendi order ukuthi yini nanyalo nje labakhona ngoba sichubeka necamp presently kube khona mina kwendeke nako ngiyaxolisa njengoba sasho nje ukuthi siguce phasi ke siyathandaza sesenza lokunye noma sifaka ema-video lapho ngalo 3 khona umfana utawufika ngabo6 lo munye umntalo wakhe uyethi uyambeka ngabo8 nawe utazi uyeva bebabhizi bosa bacoca lathi emotweni bavakasha. Kanti lesikhathi nasithi nje bazalwane i-conference tinkonzo teliphasika siyacala nga6 maye lento lena iyadisturb bazalwane lokunye kwakhona seniyokubona ezulwini because ngathi emakhola ngathi akafuni ukuva kwathi emhlanganweni agijima emsebenzini ubona imoto
sihle sibuka nje nawubuka imoto ngabo 7:30 ubona lomgwaqweni sithi gijima kanjani bajaka emsebentini lomunye bamnikeza warning but when it comes to God kuyadlalwa nje kaNkulunkulu kuyadlalwa Nkosi yami so senta kanjalo ke bantwana sagcina sathi hey Nkosi yami sathi awu siyacela batali kuba labanye bekhona vele esibantwana batawufika kusasa athi kukahle bavele kunalenye ikhempu ledako mhla ka-26 nasithi enkonzweni yeholiday sida sonke njoba siyayathi inkonzo levama kuba yokugcina mhla ka-26 bantwana ke bayida nebatali siyasala ke basala ke ekhempini kuze kube ngumhla ka-30 sikona be umsombuluko anyways ngicabanga ukuthi senikubambile sayiletha ke le discipline sendele lokuthi sitokhona lokuthi basabona sesiyadisturbeka vele awubashayela abatali labanye bantwana ke vele bakhala literal because kuba kanjalo but babona le mistake lokuthi sachaza ukuthi sicala nini nasenifike nyaseniyasdisturb just like sesibekisile esikolweni phindze futhi nasemsebentini so nalapha ke sifundza leti incwadi leti taboJona lokuphenduka siba naloko ukuthi lokunyakwadi ukuthi even akuhambi mani kahle so Jona ke kwendekani wazi nakafika enkosini yaseNiniva kuthiwa yagcoka emasaka sineke mana siwagcoka lamasaka but sibuye sikwende le symbol sehle etitulweni like ma night prayers ethu nje sehle etitulweni kube khona ukuthi siguqa phasi ngoba kuthiwa inkosi yehle sihlalweni sayo yagcoka emasaka yathi huca ngemlotha yakhala kuNkulunkulu ukuthi inkosi sithethelele Nkosi yami Jesu yathi uNkulunkulu nemusa ukuthi asengibekise nje ngibuye ngikwente mina namake mtshali namhlanje tingakho ting12 angibekise ukuthi nje bebe singathi kusukela mhla ka12 January siguqe noma nje angikusho kanje ngisho ngikuve ukuthi kuthiwa Jesu he was but he still because lesi iBhayibheli uhlethi ngesekunene saNkulunkulu uyasincusela eRomans chapter number 8 so he was a great intercessor esiphambanweni uNkulunkulu wamfulathela nikhumbule ukuthi mayese kukhedule but ngendlela nje sitohambisana sonke mayese kukhedule Nkosi yami wathi Jesu babe ungishiyelani siyathi Eloi Eloi lama sabakathani uNkulunkulu wamkhanza agcwele konke lokungqola uhlala singumfundisi ngabe Jesu vele tono tekunatha tshwala uthithethelela njani ngoba yena akazange asabunatha tshwala Jesu ngabe kuphinga nokuhlobonga nekweba ukuthethelela njani ngoba akaze wahamba wanatha tshwala waphinga wahlobonga weba wathi uthi sengiyabathethelela sakuchaza ke ukuthi kusho ukuthini under le topic lethi Jesu yini ngubani Jesu vele nje dibude Jesu uthethelela njani isono sokunatha tshwala kodwa Jesu kodwa mlaleli thina lesishumayela emaredweni kodwa mlaleli Jesu akuthethelela hawu Jesu akazange asabunatha tshwala so nalapha esiphambanweni ke wamkhanza uNkulunkulu Jesu anekungcola konke nathi ke kuba khona sasithandaza sithi Nkosi ngimlelele ngihlobo ngakho mina Nkosi ngimlelele ngiphingako ngibekise nje ukuthi ngihlale ngibekisa sikunana ngidumisana edlamini ngumnakeni lakhaya ngibaba wakho lomncane noma umakhelwane uyakhona kusilola kwendaba sibekise unasatshwala uyaphinga phinze uyeba na uthandaza umsa ukuthi babe ngithandazela dumisana edlamini uyeba mthatha umgqoke njengana labathi kufemba ukuthi you become the person na utadisha ngalobunyanga so nalapha ke kuba khona Nkosi ngimi lengihlobo ngakho lengiphingako I wanna tell you uNkulunkulu ubona lo muntu just like esiphambanweni and most of the time nakwendeke kahle konke umva lo muntu sosinzisiwe because ungelela ecatshulweni takhe sathi ke sibekise kakhulu lokunatha tshwala nathi kulalana na ucetha lokuthi Nkosi ngimi ngiyahlobonga la ebandleni nje ngimi ngiyahlobonga la emangweni ngimi ngiyahlobonga ngimi ngiyaphinga la sontweni ngiyaphinga Nkosi ngiyeba immediately ucetha ke lokuthandaza ungabese kuyophinga bawukhumbula nje bazona khathi siphoko ukuthi siye esigangeni leyo nkonzo lena esigangeni besifundisa ngako bese kuba khona ukuthandaza phindze nasibuya nakalozitha ngalamafishane ngoba sebakuvile ke bazalana ukuthi so batshali kukhona nje umfundisi uyathatha imoto awuthandaza afika athi Nkosi ngithatha lonke lelive bese ubala konke kungqola bese ubala konke kungcola uthi Nkosi ngimi ngingumfundisi senelizwe emnizi ngimi ngenda nakho yabo ngilaphambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu akasaboni mina sobona tono dabo shift abo bana niyangeva ngiyathi lothi niyangeva kungakho bazalwane mzukane kothatha ebazalwane lamhlabeni kuyoba mnyama bantu bawushada ngqodo bamfunza kahle the book of Revelation kuthiwa kwedla sangqodo lesikhulu semanje sesicalile manje
Sawukhuluma ke ngicela ukuthi ube tuned le channel le. Phinde nawe uhle ufunzele. Bese ke suyeda utova ukuthi sine sikushoshela sithini. Lokhu ngeke sikuvimbe bazalwane. Mina nje umthandazo wami uthi eNkulunkulu manje usende usinabelele sengcodo sikhona la kaLozitha ebemane ungamane nje bangive kahle bakaLozitha. Manje nje Nkosi yami ungashaya imoto yami ungashaya imishini manje nje kuphephe la mission. Because bazalwane na utawuthandaza ukuthi sangcothwa sime utabesho ukuthi awulahle iBhayibheli. Kufana nokuthi nje uthi ngithandazela abantu labasha ukuthi bayekele kunatha tshwala. Udaba awulathi iBhayibheli sihlale sisho ukuthi labethu banibana sibathandazele ukuthi banganathi tshwala noma bamakhelwane. But hayi ukuthi abantu labasha ukuthi akume tshwala because ilisi iBhayibheli bantu ngethi ikhasi lokugcina. Batabe banatha buka lokudzakwa lamgwaqweni noma ku wrong khanze abantu bayenza lamgwaqweni nasi nasihamba nje ebusuku uvika umuntu lamgwaqweni. Nakona ke ngikukhedula but ke nangabe uyakuva ngizama lokho ukuthi kufana nokuthi nje sithi into okuva kahle bangiyathi lokho niyakwesaba. Tingoti emgwaqo ngeke sesithandaza tingoti emgwaqo ukuthi tingendeke diphele siya. The only thing siyati reduce phinze futhi kube khona silaba labakhokha 10 labathandaza labaphila ubungcwele bona abantu ababo netihlobo dabo batali babo dabakhanza zabathola tingoti. So ngiko ke nami ungangikhanza ngithandaza babe siyathandaza la kaLozitha bonke bakaLozitha. Nkosi bendela umusa nabahamba baye ezikolweni baye emsebenzini bahamba as a family bende Nkosi imoto tabo tingagiciki. Lokuthandaza kwami la kaLozitha sizokhanza bonke bakaLozitha bathola ingoti kumbe angashi inzawo kumbe setendeka tingoti kuphi but ngeke tingoti time. So nathi ke kanjalo ukuthi bazalwane le sikhatsala sangcotho lesa silathi iBhayibheli but the only thing nje awube uthi Nkosi manje ngangithinti mina manje ngathinti abantu abami such that nakwendeka kuthinta abantu abakho noma lesangcotho sikwento yashaya imoto yakho ungamhleki lo munye yebo kona leli ngingakuthandi utawukhanza ivele naye akathandazi akeva lokuthi sonke nganasikhathi nathi sidabe sigucile sithandaza. So that's the challenge. Manje ke kungisitile vele lokuthi ngisho ngithi ngikukhedula. So kulabo benu ke emabandleni lokhanza lathi bayenda lenkonzo yokuguca phasi baphenduke. Kuyalithwala live. Thina nje siyabonga abazali abantu abaningi bayasiconza ukuthi sisebenza kanjani. Ngiko sashiya konke. Ubo wathi nje ukuthi asikumemeteli njengoba neligama lethu uyalathi being a zombie. Lokuthi indlu lesebenzako nje ingavuni ukuthi ibongwe. Njengoba sasho sathi silanze the ministry. So nanathi lokusebenza kwethu asifuni lokubonga. But ubo wathi nje ukuthi kumendeka lokuthide siyangena. Futhi asidingi nalabaningi. Yebo uNkulunkulu usivusele abantu kuba khona laba incibweni nganasikhathi nasi ngibekise nje kube khona kunetikhathi eBhayibhelini njengoba siyathi ukuthi mina kuthiwa mlinzi isikhathi sini kuchazwa lokho ukuthi umlindi wokuqala boqala nga6 to 9 wesibili 9 to 12 wesithathu 12 to 3 bese wogcina wes4 from 3 to 6. So kukhona ke abantu abangena kule mlindi sengibeze nje bese ngathi sonke sithatha 2:30 ekuseni. Noma ngabe mhlambe sibanengi sile kubo 500 it's good. But nje noma ngabe sithathola abantu labangasi less than 15 sithi siyacela ningive kahle maswada kithi nani emaveni. Ukuthi sithi nje siyacela ukuthi sonke 2:30 uyasogezile usekhaya wende inoma usemsebenzini noma ukuphi nalabanye ke batabuka isikhathi sabo labasemaveni. So this is what we do. Kube khona ukuthi sonke siyacela ngalo 2:30 to 3:30 nje 1 hour utawuthatha sidle ngama scriptures nangu lokudla sisho live la uNkulunkulu dlanini inyama yami bese ke to fast forward bese kube khona sonke sitawushona ngomthandazo nje la sithi Nkosi siyavuma ngithi Nkosi sigijima nemasiko sigijima sivume kuNkulunkulu awanatheli utawuvala itulu seliyana ngoba uNkulunkulu labancane nabe sokhohliwe njengoba ngishilo ngathi ngiyikhedula nange Abraham wathi Nkosi nabe uthola 50 abantu wathi ngilungeke wehla wathi 45 wathi 40 wathi 30 nakafika ku20 sokuthi awu Nkosi ngicela sinkosi imali ngibeketele ngoba nakho sengijwayele ukukhuluma naNkulunkulu waze wehla wafika ku10 sizikethi nesusa lo 0 wafika ku1 because nasubuka lebeke bacelela kwaphuma Lot wagcina ku20 bekade awuphuma Lot nemkakhe manje wathi ke Nkosi nangabe ukhanza nje labali 10 lapha eGomora utayibhubhisa siNkulunkulu ngeke ngenca yabali 10 shothi bekasho Lot 1 wagcina ku20 bebata uphuma bonke2 kude bekade awuguquka abesithuli sasawoti sikuthatha lapho ke uNkulunkulu simbambe ngelive lakhe sithi nangabe kukhona ngiko nje siyacela asithanzeni le channel labo bonke bathina sikho na le channel ukuthi
imali no sithina sibona iplatform nje ukuhambisa umlayito sinabantu uyawuva so awuhamba ke wena ngoba ungena ka-YouTube nje bese kuba khona ukuthi imali ithi awungena nathi ingene futhi asinenzaba nathi mina nje ngasho noma ka-YouTube noma ngaba khona ukuthi kube khona sicela kungakubhadali kude inkinga mina ngibonga nje siningipha umsakazo wena sesikuhlukanise kushumana livangeli lemali lo akamnisi uyozendlula emhlabeni asihlangani nemali sinalokuthi nje ngulo kwasithuma singafika esithini uthi Pawula maye kimi ningashumayela livangeli nami ngemaye kimi nangabe singeke sende ngomthandazo ukuthi inkosi sivikele kunasanqotho nekuduma nekumanyata njengoba sijake lapha so siyakusebenzisa ke lokho kungakho ke kukhona abantu manje nabo sibe sibavunulise ukuthi kungasinaba sibona bese bathi maye mnisi siyabonga siyathi ukuthi nithandazela live yathi siyaphepha la mgwaqweni bantu bethu litulu liyana bathi nje abantu sinyuka silapha elofini lokunye sikumemetele kube khona sitawunyuka nabo noma singu5 ngoba siyakwathi lesi sikhathi lokunyuka insapha it's very important so noma sengikhokhatha imfihlo nje bathi baka intelligence so siyacela ke nawe kuthi nawe cala lenye igroup noma ning100 noma ning1000 leningeke nimemetele kube khona nje ukuthi indaboma la sikhaleni lithi iBhayibheli ngafuna umuntu ukuthi abasesikhaleni ukuze lulaka lami lingababhubhisi bakhona ke labanye labashiya kwakwasho ingoma abaningi bayamshiya dikhona ke lesicala natho ebutheni bendlela yahlubuka but ke siyabonga silabanye baphindze futhi bathi tsinzithe babuye sibhekene nensumansumane sibuye ke sincestele laba abazalwane uyabona nje lamatshe lawa la noma ubufaka emathayela kwehlathi emabhola baba and uyacabanga le trauma abantu laba bakiyo ngoba lo munye kuba khona ukuthi wabe sewuthatha lo munye wakuthiwa wawuhabula yona le yini lapha le wardrobe wazaba ngayo ukuthi ativikele ngoba bese khona ukuthi lamatshe angakushaya njengoba seva nje Nkosi yami labanye kuba khona nje lo munye wagcine vele kunjani njalo kuthi naku emanje cabanga nasemgwaqweni uhamba ngemoto yakho njengoba bahlele basho lapha ukuthi nabe mhlambe bodwa uthatha imoto ngiyabhekisa ubheka ngala a long distance kuthiwa ke letabe seliyana ensambama sheshe uhamba ubuye but phinzi utawubuya ute khona la khaya upaka imoto egarage phinzi iphohloko uyabona nje ukuthi kunye bazalwane umhlaba soyabhubha mina nje ngidele ukuthi lapha bazalwane akumane kusigeke Nkosi yami akusigeke well bengisinda kusho lokunye manje kube sekungena indzaba yecamp lena labantwana ke batanimela esigabeni sabo bakhona ke futhi nalabanye kuma status abo lokhansi inombolo sathi save singabona lokuthide nje angibekise nje uba kukhona babemthethwa njawo director naye washada beba celebrate ukuthi awu naku bashada 11 phinze nabo governor umfundisi naye Philemon Mnisi nabo kanjalo so sithi ke nasibona status labanye abantu bekho lo munye asho ukuthi nathi ithombe takhe bekakuphi eveni wa graduate siya screenshota leso bese emva kwaloko sokuba i-prayer item sesihamba nawo ngawuthini nje ukuzama ukuthi ngikumbathise both sides njengoba ngishito ngathi sesikhuluma imfihlo so uyakubona ukuthi nje anything lesibona ukuthi lokho singakuthandazela nje singathi mfundisi sho sivele nakhona sibani nje ukuthi postele kakhulu nje sibekiselo lobuhle ngoba kulabo lokho bashutha umuntu uyagula sesibhedlela yebona ko siyakwenda lokuthi nathi ithombe khona nje labanye labase bathola ingodi kwabonakala ukuthi sithombe siyathusa basisendela awusavele sasifaka emission saguca phasa sathandaza waphakamisa sandla uNkulunkulu ukuthi bokufanele ukuthi kufe abantu abaningi yebo ke munye washona Nkosi yami kwababhlungu but lalabanye so uyakubona ukuthi into nje ngaleto ukuthi nje siyakusebenzisa so nalapha ke bekhona abantu lomnyaka bangaka lokhanzakala ukuthi bayakhumbula sibashadanini letithombe khansi mhlawumbe ngiyabheka ukuthi lekubo 20 sesiyamveta lo muntu lapha angibekise ngalaba lababili nje mthethwa namnisi bese kuba khona nathi ithombe dabo basesebancane nabashada ubone amaveil ubona namasuda katseni some of the photos afani nalomvu umbone lapha bekasemncane nje sekuyathandazwa ke uyakubona konke lokho sikukhuluma la sikumemetela lokho ukuthi namhlabeni bazwana iBhayibheli lasiyala nje kunye lathi thandazane ningayekeli so lenye indlela ukuthi ungayekeli kutaba ukuthi ubona tangcotho umobholaza abantu bawuthandaza ubona status bese ngathi nje bonke labashada lo December bathumele ithombe lapha selapha siyabathandazela kodwa labanye ngeke attitude utazo ngeke mina uhlala sike lo munye nawe utawuthi uyaphila le generation utawufuna ukuthi prove kubantu umuntu nje umuntu bomfunza kahle John 2 iBhayibheli lithi Jesu wathi noma kwendeka konke akabathembanga because he knew what was in man
ngiphila ngabo ke nami ukuthi bantu babakhulumise nje bayathi labanye benu kube khona siyavuselelwa nje kube khona sinivusele sicoce but sicoce umsila wethu because siyabadi bantu wathi Jesu titha demuntu ukutaba ngilaba la close to him or her. Angiphethe ngaloko ukuthi ke siyacela ke bazalwane ukuthi sidaweni nje umthandazo ngidawucela ukuthi udabe uyachubeka lo mthandazo lona ukuthi nje noma ngabe uthola umlayeto uthola sekwendeke nini but nje ngicela ukuthi ngiloye lapha type indzawo yangakibo ungesabi futhi ukuthi wena bosolo ungatype so utawuvela manje ngikuthi tawuthiwa ini ngoba nako lokunye bazwe ngikuchaza chaza nje kancane ukuthi yabona khona umuntu nje ekhaya kini ngiyabekisa kaDlamini ngoba indzaba ego ne-pride maye Nkosi yami iyasebenza futhi labanye yabehlula kube khona nje ukuthi ngihlele ngibekisa nje ngabo baba labanye baze bahlambuluko na uthi if you don't do the ridiculous you won't do the miraculous. Sibekise ngalababili ukuthi Jesu utshela abafundi bakhe sabawukho emandi lapha elisuthu bethe bathi wathele ethempelini. Yabo kubulima lento le phinze naNamani besingathi bekangikhomanda wemaphoyisa nemasotsha kwathiwa akawuthi iculisa lapha 7 times ebebonga umkhanza kwende njani kusho into umprofeti so emadoda kuyawakhanza nakuthi akuphakamze tandla nje so that's the ego, that's the pride. And lento lena uma uNkulunkulu angakakushisi ngelilahle lapho ingwe ngeke vele utabamba sigaba sakho. Nawe uyabuka inkonzweni la kubo YouTube umbona sibani sohlulwa sigaba ukuthi nje indvodza iguqe phasi. Yabo kunetigaba ke ngetigaba nalapha ke kukhona lokuthi bese kuba khona umuntu uzochamba ngetemaguma so kuba inkinga vele because of that. But siyambonga uNkulunkulu ngoba uhlala uNkulunkulu athembekile. So kuleyo utawutype nje lapha phasi asho ukuthi hey mina ngila sizobe sesicela lawo ma prayer item and utasita uNkulunkulu ngawo lawo ma prayer item. Siyambonga uNkulunkulu labe vele lifathatha kancane kodwa litafathatha kakhulu ngicela sichubeke njoba nalitulo besikubona besicabanisise ekhashanyana kodwa ke lelitulo lebelina leli ushito lomnike ukuthi awulithi nje umfundisi bacela labanye singene emthandazweni so ngiyacela ke ukuthi utawutype la ukhona khona athi indzawo ukhethe nje indzawo letintsathu la ukhona khona presently ngila taba indzawo yokucala bese yesibili sokuba indzawo noma ukuthi atkhethela ngaba khakhakho kube la wenze khona kube sekhabobo makwakho ngoba vele ekhaya kini is obvious utawukhetha nje indzawo tibe ngi3 sendele ukuthi donate isana siyathi sibe singabhala indzawo tibe tintsathu but nje asithathe nabuthathu baNkulunkulu ukhetha nje indzawo letintsathu lobona ukuthi Nkosi yami mayimnile ekhabo make ngiyabekisa umfundisi ekhaya kithi ngoba mina kumbe ngiyabekisa ngihlala la kubomathapha la silungini basho njalo kubomba abana bomanzini kodwa mfundisi lekhaya kithi so ngilo nje thathe 3 betindzawo sabe sekuleti indzawo leto sesiyadibona ke sesiyadithandaza ikakhulu ukuthi kulesa ngcotsho lengikhulumile ukuthi lithi iBhayibheli eGoshen haleluya sangcotha sishaya so bese siyacela ke ngoba nalotha ke utaba khona nje ngiyabhekisa mina ngumathapha phela ngeke kusebenze Nkosi yami nabe sendala letono asithandazi so nangabe kutaba khona nje ukuthi tangcotho tiyashaya nibo wathi silicala likho ngakithi thina lesingeke sikumemetele konke lapha lesikushidwa ngenza besikhathi hayi ngoba kuthi imfihlo ngenza besikhathi sesikushiya ukuthi bazwane batakucethela bakubona nje bathi sikukha intulo ngoba inkinga yabazalwane kuba khona ukuthi hey bazalwane siyacela ukuthi nganasikhathi nasi umuntu uyaphakamza etandla ngulabu sibusisa ngetimali utawenda imishado wethu uNkulunkulu iqine utawenda abantu abethu baphasa esikolweni there is a lot lofuna ukwende la ufuna uhambe uyoxolisa la ufuna uyoxolisa khona nako lo bese kwenda abantu okhuluma bonke abasukuma because le generation lela nje vele ithi ngendele njengoba kunelivesi lithi simunyangadi unebantwana lababili bongiphe ngendele nje kuthi mbasukume hayi ufuna kwendela nje mina ngendele mfundisi ngiphe nje imfisho ungangifundisi ibudotshwa njalo angifuni so but ke thina sidawenda konke kusemandleni nalo labaningi benu bayasiva ukuthi sitakusebenza lokho so tinzawo tibe tintsathu nje utikhethe la khona sitawuthanda vele noma singathi Jesu uthatha 10 years noma 100 years namhlanje mhla ka12 ngeke simkhohle 12
December sasho ke sibaphile nabantwana ekhembini sathi leti inombolo timcoka leti sagcina nje nga2012 la khona saba nebuthathu starting 12 enyangeni is12 ku2012 2013 bekude otherwise likhona inyanga is13 bokutaba kanje so leti inombolo God hides himself in numbers sesigcinile sizaze sikuboneke mhla ka1 January sikubone mhla ka2 February mhla ka3 March kanjalo sikubuye kube khona lokho ngiko nje sindele ukuthi ungathi ukukhohlwa nalokuningi nako sikukhethula ukuthi le amagama lathi God hides himself in numbers ngiko amaphoyisa inombolo naba nabo 666 inombolo kuthiwa ohlakaniphila akaconze inombolo yakhe uNkulunkulu uyetsebenzisa ithi inombolo kakhulu bazalwane konje ke khona kulamanye ama video la ngedulu la sikuchaza khona the significance of numbers so nathi ke kusukela namuhla siyacela abantu abaningi basijoyine phinzi nabani umsendele le video ayilalele sicala lo hambo as soon as nje uthola sendela lomunye uthi share kanjalo bese ke phinze futhi uyakhona ukuthi nawe utype namhlanje insambama sitabeke sikufaka lapha kuma TV ethu leto tindzawo tawuvela nje bese bantwana siyathandaza naku honor prayer kanjalo simcele uNkulunkulu lokuthi eshiya indzaba yesangcotho ngibekise nje khona labanye besikhuluma nabo nje bese sibancesidele ukuthi mfundisi uyahamba uyothenga le windscreen awathi noma umuntu uyayithenga anceke kumbe bo 2 weeks noma bo 2 months phinze futhi nayo seyiphindze seyiphihlikile la because of lesimo uyabona nje ukuthi kungumusa kuphila kwethu elisukeni lokugcina so silethele lokho nje bazana lokunye bezingakusho manje ke lesimo asisangivumele ngoba lidolo nalo libonakala selithudana ngiyacela nje sitakucethela but ke sitaphinde futhi sibuye probably nakusasa sibuye kwanyalo nje ngiyacela ukuthi sigijime sisi nkwe sigijime sisi twe sitokhona ukuthi sibone ukuthi sithandaza yini fana ukuthi sicela insipho iwashini sicela kuniwashela siphumene insipho sicela kwasha sitabe selithandazela live bese yona lemvula ke bazalwane ncesini nje emasimini but inalahle lithemba lokho ukuthi kani kwendekani umhlaba suyabhubha but ke noma ubhubha asimbeketeleleni bazalwane noma asingaphila leminye iminyaka uyati uNkulunkulu sitawuphila kanjani asesiyeni kuye sisiye uNkulunkulu thina emehlo ethu asikawasusi kuwe sengicela ukuthandaza vele babe live lakho lithi ku 2 Chronicles 20 Jehoshaphat uthi asikwathi lesifanele sikwende kodwa emehlo ethu asikawasusi kuwe nathi babe siphila kulesikhathi lesi sesithemba ukuthi live lakho lithi you are not the author of confusion siyabonga Nkosi wena usiye wesiyaluyalo you are never confused nathi asikwathi lesifanele sikwende kodwa emehlo ethu asikawasusi kuwe siyabonga babe ukuthi wamhambela Jehoshaphat you are the same yesterday today and forever nathi babe bonke labangakawasuse emehlo abo labathi lithemba lami likuNkulunkulu odala emazweni nemhlaba lovuse Jesu ekufeni labathi ngeke bayethi inyangeni ngeke bawubhula ngeke bakhondela abanye baNkulunkulu labathi asiyinzawo sihlala la babusise Nkosi labangakubhici live lakho lithi you are the jealous God uNkulunkulu ongafuni ukubhico siyamukela Nkosi so khuluma into letiningi ego nepride lekhona nako konke lokukhona siyabonga babe ukuthi wena uyasithethelela siyavuma asendi kahle Nkosi sigijimisa labanye boNkulunkulu sishiye wena ngithi babe lesigangako singcolile sicela usendele umusa Nkosi khumbula live lakho liseGoshen sangcotha sishayanga siyabonga ke babe ukuthi namhla ucreator iGoshen na iGoshen yethu yasakhela yona siyayimukela iGoshen yethu lithi live lakho there was light in Goshen kutasi kumnyama ngala nangala labaseGoshen Nkosi wena abapha kukhanya siyayimukela iGoshen yalesikhathi ushito Nkosi ukuthi konke lokwendeka nabaphuma abantwana bakho bakaIsrael baphuma eGibhithe baye eKenani wathi kwendeka nqamashi nathi siphuma eGibhithe la komoya siye eKenani la komoya konke lokwendeka ku-exactly uthi wena utawenta umehluko phakathi ngesekudla kwesivyo sakho ema-Israelites nemaGibhithe uze uthi netimfuyo tabo utaba nemehluko vele sehlukile ngoba nemhlabelelo uthi wena wehlukile awulinganiswa wehlukile Nkulunkulu vele besingafuthi abansine ngoba sinelufuto lwakho sehlukile ngoba wena wehlukile siyakubonga Nkulunkulu ukuthi sikule journey sise wilderness kodwa wena uyasivikela ngegama lika Jesu noma ngabe sesisukile eGibhithe Nkosi iGoshen khona la ehlane utasihola ngensika yelifu ngeke siswe langa utasinakubanza usiphe insika yemlilo you are the same God today and forever siyabheka kuwe
lisilivu lakho bonke lababheka kuwe bamengetela bakhathimula emehlo ethu asikawasusi kuwe wethembekile sibonga nasikhasi lesihle Nkosi le journey lohamba nathi kiyo iyasinikeza lithemba Nkosi ukuthi sitayibona iGosheni yethu ngegama lika Jesu siyamukela Nkosi ukuthi uyasivikela kude tonke tangqotho naletinye tangqotho Nkosi tingaba tangqotho tetingoti tekugula tekuswela imali siyamukela ukuthi wena uyasifaka eGosheni mbusise nangumbukeli ngegama lika Jesu mbusise ekungeneni nasekuphumeni kwakhe ikakhulu Nkosi mbusise ngekuphenduka nangempilo lengcwele leliphunga lelimnanzi phambi kwakho wethembekile uyesabeka uNkulunkulu umbethe amandla njengengubo wawukhona umhlaba ungakasekelwa ukhona kuze kube phakathe ngweyitolo ngwenamhla ngwenaphakathe siyamemetela ukuthi inkhatimulo yakho igcwala emhlabeni wonke nje obushito evini lakho bayethe Jesu umkhulu uyesabeka siyakhothama phambi kwakho sithi phakama ngoba wena vele uphakeme phakame empilweni tethu tive temhlaba tize tifakaze ukuthi kunaNkulunkulu ophila kweSwatini kunaNkulunkulu ophila kunangiyamkhulu nangiya kunangiyagogo nangiya kunangiyababe nangiya kunangiyamake nangiya kunayinsizwa naya kunayintombi naya kunayijunior youth naya kunangiyasonto sikolwa nangiya siyabonga babe ukuthi wena omuhle wethembekile dunyiswa wesatsho ngethi khazi tonke egameni leyise egameni lendvodzana egameni lamngcwele lokuligama la Jesu Kristu lokuligama la Kristu Jesu amen. My God.